Allahu Allah, Allahu Rabbun, Allah Kadirun, Tuhan di kamu, masakan Nabi di dalam ayat, Rahman petun kena udahnya. Allahu Allah, Allah, Allahu Rabbun, Allah Kadirun, Tuhan di kamu, masakan Nabi di dalam ayat, Rahman petun kena udahnya. Rabiul awal tanggal 12 Sabab kajit bit fajar, lahirnya Nabi ya Rasulullah di negara Medan mulia. Di malam Senin lahir junjungan yang kemalang dan cukup mulia. Di tengah-tengah zaman jahiliyah lahir Muhammad ya Rasulullah. Allahu Allah, Allah, Allahu Rabbun, Allah Kadirun, Tuhan di kamu, masakan Nabi di dalam ayat, Rahman petun kena udahnya. Allahu Allah, Allah, Allahu Rabbun, Allah Kadirun, Tuhan di kamu, masakan Nabi di dalam ayat, Rahman petun kena udahnya. Hancur rumah bang yang kafir sembah, patunglah jabat bergulir. Cahayamu dewan ini melimpah, menuju lunak cahayamu berdiri. Yang itu negara masa Abu Wajid perkutan. Berjangan tentara melimpah, kenapa Allah berbinasa. Allahu Allah, Allah, Allahu Rabbun, Allah Kadirun, Tuhan di kamu, masakan Nabi di dalam ayat, Rahman petun kena udahnya. Allahu Allah, Allah, Allahu Rabbun, Allah Kadirun, Tuhan di kamu, masakan Nabi di dalam ayat, Rahman petun kena udahnya. Rabbana ya Rasulullah, menepun negatan ulama. Nabi sangat tercina, si ula-ula kurim purnama. Musaya pandang mata tanah, tanah mepasan rakyat ikan dan rupa. Putih macam puira, si ula-ula bambang menjumpa. Allahu Allah, Allah, Allahu Rabbun, Allah Kadirun, Tuhan di kamu, masakan Nabi di dalam ayat, Rahman petun kena udahnya. Allahu Allah, Allah, Allahu Rabbun, Allah Kadirun, Tuhan di kamu, masakan Nabi di dalam ayat, Rahman petun kena udahnya. Allahu Allah, Allah, Allahu Rabbun, Allah Kadirun, Tuhan di kamu, masakan Nabi di dalam ayat, Rahman petun